održivost, onda bismo pronašli recimo u jednoj od naših zemalja, nećemo ih imenovati koja je, da kaže da obrazovanje treba sadržavati sadržaj za poštivanje ljudskih prava i sloboda, život u demokratskom društvu kroz metode koje sadržavaju vrijednosti, to su tako neke opće ciljevi koji se izražavaju u obrazovnim dokumentima. Kaže da su jezici oruđa komunikacije među ljudima i tako dalje, vidite se ovdje. Ništa od toga eksplicitno ne govori na način na koji se govori iznad plave crte. Kad pogledamo predmetne dokumente, nalazimo neke druge tvrdnje, ali opet ništa eksplicitno o istraživanju alternativnih budućnosti. Konačno u udžbenicima imamo u toj zemlji u 4. razredu jednu lekciju posvećenu istraživanju problema u zajednici i traženju rješenja, ali uglavnom zato da se uspostavi jedinstveno gledište na svijet i okolinu. Znači, dajte da vam kažemo kako treba gledati. Ništa o razjašnjavanju tuđih svjetonazora, dijalogu i tako dalje. A u udžbeniku 8. razreda, što su ipak nešto stariji učenici, imamo 2 od 40 lekcija posvećene ljudskim pravima i globalnoj toleranciji, te jednu ilustraciju tih. Ono što je zanimljivo je da ima eksplicitni zadatak koji kaže zamislite da se vjenčate za nekoga iz druge kulture, gdje se propitivanje alternativnih svjetonazora zapravo uvodi kroz privatni život. Šta da živite s nekim koji je bitno drugačiji. Zašto je to sve bitno? Zato da bi vam rekao da su nam potrebni programi obrazovanja za održivi razvoj, jer na primjeru zemlje A, koju sam vam sad pokazao, nema sustavnog istraživanja alternativnih budućnosti u nastavnim sadržajima, što bi bilo poželjno da se postigne u nekoj dovoljnoj budućnosti i ovaj zakon kao održivosti, naravno osim ako se odjednom svi ne vjenčaju jako daleko i počnu spustiti to. Onda imao sam i zemlju C u primjeru koja bi rekla da trebamo, taj primjer je govorio da održivi razvoj treba da bi pomogli u gradnju osvještavanja kompleksnih međudjelovanja sve do sadržaja učionice, a ne samo na razini kurikuluma gdje se oni uvijek lijepo iskažu, a se onda učionici ne govore, te da bismo predstavili učenicima suvremene globalne izazove, što opet naši školski programi ne spominju. Konačno trebamo uvesti eksplicitne ekonomske teme u obrazovne sadržaje i povezati ih sa ciljevima održivosti, jer ekonomske teme imaju ulogu, pa čak i u primarnom obrazovanju, što se često neće. To sve ima na stranici projekta Enjoy, gdje se nalazi sve publikacije.